wezobuciko letemidlalo kulombuso welibumbano. Leli qembu lisekela lamengameli we-Patriotic Alliance Kenny Kunene. Iqembu litawuqhubeka nelubito lwalo lwekubuyiselwa emuva kwalabo labangene kule live ngalokungemthetho. Emaphoyisa asempumalanga acela takhamuti tasePinar ngaphandle kwasembombela ukuthi tuwasite kufaniseni isivumbu semuntu lomsikati lesitfolwe endzabeni sishiswe ingcenye. Njengobe kusele emaviki lamabili ukuthi kucala imidlalo yema-Olympics eParis, mengameli webasubathi kumhlaba wonke Sebastian Coe uthi tinkinga tekuphepha lebabukene nato tifana naleto letibukana naleminye imichudzelwano. Lishonile nene bakalazidze anginivusele tindzabeni telwimi lwesiswanti labo SABC1 lesitethula sise Auckland Park eJozi tindlini tekusakata te-SABC. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuxhumana i-X, ku-Facebook, ku-SABC Plus kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC tindzaba. Lisekela lamengameli we-Patriotic Alliance Kenny Kunene lithi leli qembu litawuqhubeka nelubito lwalo lwekubiselwa emuva labo labangene kule live ngalokungemthetho. Kunene uthi iNingizimu Afrika kumele ithathe umnotfo wetitolo letatiwa ngetiphaza kulabo labavela eSomalia, Pakistan naseBangladesh. Kanzi lelisekela lisho lokhu ngesikhathi leli qembu libambe inkomfa lapho beliniketa imininingwano ngetinvo letimbalwa lokufaka ekhathi kuba ingcenye yembuso welibumbano wavelonke. Kunene uphinze wetfula emalunga lamasha aleli qembu lelikhula ngezivinini. Mapalane jikelele we-MK Atazwane ubuyele e-ofisini lakhe ngekushesha kulandzela ukuthi umholi wa ale kusula kwakhe. Zwane wamikisa incwadzi yekushiya phansi kwakhe kule nhlangano mhlalulunye kule nyanga lesetulo lapho athe khona lokho bekungenxa yokuthi bekanemsebenzi lomnyendi kanzi bekafuna kunaka letinye tintfo takhe. Lesinye setizatfu salokho nguletinhlelo tale nhlangano letihlose kuqinisa emagala lenhlangano kubukana netinkinga esikhatsini lesitako njengoba abantu bakuleli babuke ukuthi ubuholi bale nhlangano buqinisekise libumbano bunye nekungaphathamiseki kwekhanjiswa kwetinhlelo tale nhlangano. Sifiso Maseko lebekunguye bekabambe tinzambo tekuba ngumabhalane ngesikhathi ashiya phansi Zwane sewuyobuka tebasebenzi kanzi le nhlangano ithi kuloludzaba lwekusebenzisana kwe-ANC ne-DA yona ifuna kuqinisekisa ukuthi ibumbene nebuholi lobucotfo. Iparlamente iphinze yaba nenkulumo mpikiswano ngemshwalense we-NHI loku-ke kwendeke ngalesikhathi sabelodimali selitiko letemphilo lesingu-62.2 billion wamarandi zivetwa imbi kweParlamente. Sekeme ngemumo lamanye amatiko ngetinkulumo tawo tesabelodimali letilinzeleke namuhla nakusasa. Kuletemphilo litiko ludzaba lwe-NHI lube ngulolukhulunyiswe kakhulu. Sekusele nje ukuthi uqale kusetshenziswa wetempilo i-NHI kanti labasemagunyeni bathi basenda emalungiselelo aloko. No debate at all that South Africa is the most unequal society in the world, and if you want to see that inequality or what inequality looks like, you come to the health sector. The introduction of the NHI is a monumental shift. The DA has warned against potential devastation the NHI could cause and urges the committee to thoroughly scrutinise preparatory work funded through the NHI indirect grant. We need free, universal and quality healthcare for everyone. We need, Minister, the clinics, all clinics in South Africa to open 24 hours, 7 days a week. Regarding the budgetary allocations for the Department of Health as extremely optimistic, given that the Treasury estimates inflation with average 4.7% over the next 3 years. The total allocated budget for 24-25 amounts to 62.2 billion. Some will have a point of view that this will not be enough to eradicate
all the problems that has collapsed the public health sector. Inkinga ebantwaneni labasha kudepolitiki. I can assure you, if all of us get our services from, what we find there will stop. The absent professionals, the ghost professionals that are on ARWAPs and are running their private practices, the attitudes of health professionals towards members, the absence of drugs, absence of services, lack of equipment. If our lives are on the line, we will ensure the public healthcare system works. Uma sekuxoxwe konke bese kubukwa luphakelo imali neParliament yetifundza. Umbukeli uyexwayiswa ukuthi lo mbiko uyahedla kulabavelako. Litiko letekufutha esifundzeni seGauteng lithi lisaphenya ukuthi imbangela yengodi iyaletekisi beyethwele abantu abesikolwa labaphethe ngekushona labalishumi beyisesimeni lesifanele semgwaco yini. Labafunzi nemshayeli waletekisi bashe bangqongqa kule ngodi. Lunemandi ludvuma njengoba bashonelwe bantfwana labane. Thina njengefamily nje sifuna nje ukunqana ukuthi ingathi investigations ingaba fast so that sibe neclosure yazi ukuthi na isenza sibe right because abantwana babhubhile bebeqhelaqhele. Nanobe luphenyo lusachubeka umndeni uthi kubikwe ukuthi le tekisi beyisebenzisa amabhakede njengetitulu. We will work hard and we are working hard on a daily basis to ensure that everybody in our communities are compliant with the laws of this country. It's quite important for all of us, and I think this tragedy is a lesson to all of us. They want to start doing DNA tomorrow. Because of the urgency of this matter, I'm sure quickly, because we did receive a request from the family that they want by Saturday, we should be able to lay our children to rest. Labasemagunyeni bathi luhlolo lolufuto lutawucala ngalwesihlanu. Umndeni wakaSesing ulahlekelwe imvodzana yawo kanti imvodzakati yawo isinzile. Family yakwaSesing uthi singumndeni siva bohlungu kakhulu, asithembi futhi sishacekile. Arisokhona ukudila kayona. Labasemagunyeni bethemba ukuthi lutawushesha luhlelo futo kude imindeni itekwati kungcwaba abantu bayo. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe uhulumende wenda ngalokwanele yini kuqinisekisa kuphepha kwabantwana kude kufutha kulandzela inhlekelele yayitolo leshiye bafunzi labalishumi nakubili baphangalele. Uphendvule kanje. Ngathi uhulumende ngoku simfaka nalapho angamelanga uba ungena khona kuba kaloku lena into yona ixhomekeke kubaqhubi nakuba abaqhubi bangaqhubi benxilile. Ngabaqhubi abarongo abaqhuba rongo endleleni. Uhulumende uyenzile inzame zokuba abantwana baqabele imoto ukuya ezikolweni. Ingxaki ilele kubaqhubi. Ngithi cha uhulumende akakwendi ngalokwanele ukuqinisekisa kuphepha kwabantwana. Seligameko setiningi kakhulu etendeka lapha. Angalala kubantwana ikakhulu edolobheni emgwaqeni. Kwangathi uhulumende lokho angakufundzisa malanga onke. Uhulumende uyakwenda ukuqinisekisa ukuthi abantwana bayaphepha etikolweni. Kuya ngokuthi bashayeli bona batiphatha kanjani emgwaqeni. Emva kwenhlekelele eyenzekisolo lapho ubhubhe khona ingane no driver wakhona uhulumeni ngiyamsola nakhona ngoba imoto ethutha umphakathi nabantwana kufanele ihlale ngaso sonke isikhathi ibe sesimeni ingafaka nje noma imoto enjani bese ke emndenini inkosi sami elahlekelwe ngisidudu aluhlanga lungehlanga. Lona umbono wembukeli iSABC ngeke yethweswe ukuthi phendvulela ngawo. Emaphoyisa asempumalanga acela takhamuti tasePinar ngaphandle kwaseMbombela ukuthi tuwaside ekufaniseni isivumbu semuntu lomsikati lesitfolwe endzabeni sishiswe ingcenye. Lesivumbu sibonwe ngumuntu bekathambela lapho abese khona watisa tiphathimandla. Ngaphambilini nje kutfolwe tidvumbu letindzatfu tingcwatshiwe ngetulu kwemathuna. Letidvumbu letindzatfu kutfolakele ukuthi tabobani. Lesi ngulesinye sigameko lesihlamlisa umtimba. Kukhelwa ukuthi lesivumbu besisemuntu lomsikati loneminyaka lesemkhathini balishumi nesihlanu neminyaka lengamashumi 22 budzala. Ku
kusiphula amandla kakhulu ukubona isimo ezisozilo esiqhubeka ziyaphambili besinethemba lokuthi njengoba sesikwazile ukuba nayo impumelelo kule mzimba eminye kulokhu singakwazi ukuthi kusikuthole kusenzeka mhlamba umphakathi usazise ukuthi nakhe siphuthume sibone ukuthi sinjalo singamaphoyisa but selokuqhubeka ukuthi njalo siqhamuka sekwenzekile nalokhu kuyasiphazamisa ngoba ngendlela ukucasheke ngakhona kucashekile kuphakathi entabeni akulula ukubona kodwa ke nakho sesithola ukuthi impilo yakhe isithatheke. Luphenyo lwamaphoyisa lusachubeka kanzi athi kungenzeka ukuthi umufi ubulewe. Uma sibuka kahle ngoba igazi likhona phekwa amatshe lana ahlezi laphana masibheka ngenzeka ukuthi ushayeke kuwo lamatshe lana mhlawumbe ikhanda lakhe walishaya phekwa lamatshe then wasiyalimala ngoba ngesinye isikhathi nakhona futhi ukuthi emzimbeni womuntu kukhona indawo uma ngathinteka khona umuntu uvela alahle imali kakhulu. Lesi sidumbu sesine ukuthi sitholwa ePinari esikhatsini lesimaviki lamabili. Evikini lelengcile kuthola idvumu letinzathu tingcwajiwe ngetulu kwalamanye emathuna ebantu lesevele bashona kudzala. Timbili taleti dvumu bekute bantfwana baneminyaka lemithathu nalesithupha ngokuhlukana kwabo. Kanzi ke sevele babekiwe endlini yabo yekugcina. Sisekudo tindzaba tasePinari Mpumalanga sekutfolakele lesinye futhi isivumbu semuntu lomsikati lomuhla loku kwengeta kuletinye letine letitfolakele emalangeni lengcile kubuka kabanti lesimo emoyeni sinelibambela wemaphoyisa eMpumalanga Jenene Zefu Mkhwanazi. Jenene asikuvusele siphinze sikwemukele tindzabeni telwimi lesiswati kulendzamba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nisimeme leli izinga indaba ezizekuzona bingelele abalaleli ngiyabonga. Baphela abantu ePinari ikakhulukati bantwana nalabasikati nendani kulungisa lesimo. Utholile lokhu ukuthi kuyenzeka esikwenzile senze ukuthi senze ukuthi si deploy amaphoyisa abe kulezi ndawo lezi ezibonile ikakhulukazi khona ePinari kulamathuna sikwazile ukuthi sideploy siyaqhubeka nedeployment siyazama futhi nokusesha ukuthi ngabe ngempela lento idala yini. iPinari kwakadzeni beyidvume ngebdlova ngabe seyibuyele lapho nobe vele lo wamango unabonsamo lukhuni. Okwamanje ngeke ngibeke kube ngalendlela obeka nga umbuzo wakho kodwa okwamanje sisabhekisisa ukuthi ngempela ngabe sibhekene nani ePinari ngoba sesibathe siyavala ngapha kuphume ngapha okusho khona ukuthi kunenkinga ekhona okumele ukuthi sisebenzisane nomphakathi sizothola ukuthi singanceda kanjani ukulungisa izinkinga ezenzeka phakathi ngoba ungasho ukuthi umphakathi ngempela ushaqekile ngento ezenzekayo kodwa okungasinceda ukuthi sisebenzisane nawo sikwazi ukuthi silungise izinto ezenzekayo. Jenene ekuboshweni kwemsolwa ecaleni lekubulawa kwabantwana lababili kuvele imibono lethi ukhona longiyena amthuma luphenyo lwenu luveta ini? Angithi kulo angazi noma urefer kumuphi yena phakathi kwabo bonke kodwa engikwazi ukuthi uyedwa lokuthiwe wabonakala nomsolo mayibonakele nomsola ke watholakala ke wavalelwa masevaleliwe bese tholakala ukuthi umphakathi usumshayile usumshayile ke wamela isibhedlela isibhedlela ke utholakala ukuthi washaya kabuhlungu ngaleyo ndlela leyo ubesephangalala akasekho. Kubonakala ngebunyenti kwamaphoyisa kuletinye tindzawo uma tihlaselwe sihlava lesinje yini leyenta kungendeki lokho ePinari? Bengicela uphinde umbuzo wakho. Kubonakala kwamaphoyisa etindzaweni letinye lesihlava lesinje lokho ke akwendeke endzaweni yasePinari kubangelwa yini lokho Jenene? Cha angithi okwamanje sinawo amaphoyisa akuzo lezi ndawo iPinari police station inawo amaphoyisa akhona uma sibona futhi ukuthi kuyadingeka ukuthi silethe amanye singawaletha futhi nokuthi futhi ke silethe angaphandle nawo angena azoncedisa ukuthi makuthi isimo ngempela sesiphumile ezandleni ePinari
izinto ezenzeka lapha ePinari ngeke uze uzithathe uyifake phakathi kumphakathi zenzeka ngendlela ehlukile ngendlela ukuthi uthola umntwana nje esesemathuneni ungazi ukuthi ngabe kwenzeke kanjani lo uyabona Jenene sibonge kakhulu isikhathi sakho Ngibonga kakhulu na Loyo ke bekulibambela la komishana wamaphoyisa esifundeni saseMpumalanga Jenene lomkhulu Zef Mkhwanazi mbukeli sayojika ititolo siyabika Asikomungele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati wende kahle khetha thine umgodla usagcwele hlala nathi Titsilitelwe tindlu letinye takhamuti tasemathafeni ngaphandle nje kwelidolobha leMbombela eMpumalanga kulandzela ukuthi baniketwe tinyanga letinzatfu ukuthi baphume kuleti tandi bebakhe kuto njengoba kuthiwa bahleti kuto ngalokungemthetho letakhamuti tikhala ngekuthi tathenga leti tandi tingadi ukuthi atithengwa kubanikati bemhlaba ngekusho kwaletakhamuti letsilitelwe tindlu kungiyalo atati ukuthi tiyephi tisele ebaleni Bekulisizi lodwa kuletakhamuti babukele ngaphandle kokwenda lutho nokubhidlitwa tindlu tabo. Into leyendeka la ibhlungu kakhulu because kungimanje sikhishiwe abanye bekumele baye emsebentini labanye kumele baye kofuna imisebenzi nebantwana basesikolweni asathi ukuthi mababuye esikolweni kumele bangene bayongena kubayodla inje bathi bathileta letindlu because nini so asathi labantu labayakhe tukemathuna bogogwabo betithwele tandle enhloko tibukela libhidozi libhidlita imiti yato atinendzawo yokufihla enhloko kanti lithimba lelibuke kuthuthuka kwasemathafeni alikatholakali ukutiphendulela Indvuna yelitiko letebudlelwane nemave emhlaba Ronald Lamula ithi leli litawuvikela imalunga lebantfu basePalestine. Lamula abeyingcenye yalokuthinza leli nemvutfuko yalo. Kubalwe lokumgcokwa kunkulumombikiswano yembuso wesikhombisa. Lamula uphindze wathi umhlaba sewukhombisa kwesekela iPalestine. Of the ongoing war between Russia and Ukraine has been felt global, most notable on the African continent, as it has led to the significant increase of consumer prices, particularly of food and energy. This underscores the critical need for immediate global cooperation to end conflicts and address their current economic impact. South Africa coordinated the first ever peace initiative beyond the continent's borders, when President Ramaphosa led a delegation of 6 African heads of state to Ukraine and Russia last year. Emaphoyisa amasipala wasekuruleni acela abanikati betimoto letigcinwe ngawo ukuthi bete batilanze lingakashoni langalesihlanu nakungesinjalo titawehlelwa ingoti yekuthi tithengiswe. Leti moto tathathwa emigwaqweni yasekuruleni kanti letinye tato setihleli lapho tigcinwe khona cishe isikhathi lesitinyanga letilishumi. Letinye timoto setihleli ngetulu kweminyaka endzaweni yekugcina letimoto eBoksburg. Amaphoyisa omkhandlu dolobha ekuruleni anxusa abanikazi balezi imoto ezigcwele lapha zolanda imoto zabo ngoba bazoba nomnqamlajuqu wakusasa ngolwesihlanu uma bengezi imoto lezi ezigcwelela zizodayiswa. The city of Ekurhuleni calls on all owners of movable property, motor vehicles, making a total of 171. This is inclusive, of course, of containers, motorcycle, and various trailers. A total of 141 vehicles are within the EMPD pounds, and we're calling owners to come through and claim their movable property prior to it being disposed. Kodwa ke kumele bazi ukuthi kunemali okumele bayikhokhe ukuze bakwazi ukuthi bathole imoto zabo. Towing for a small vehicle will be 2,290. That is a towing. It excludes pound fees. And then we've got towing for big vehicles that are above 3,500 kgs, your trucks and your buses. That will be 5,500 only for towing. Ukhona kumnikazi wemoto osheshe wasabela kuleli ikhwelo weza wazolanda imoto yakhe uthi ujabule ukuthi ke ukwazile ukuthola imoto yakhe ngaphambi kokuthi ifakwe endalini. NguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseBoksburg ekuruleni.
Nasivakashele imakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo njengobe sekusele emaviki lamabili ukuthi kuqala imidlalo yema Olympics eParis mengameli webasubathi kumhlaba wonke Sebastian Coe uthi tinkinga tekuphepha lebabukene nato tufana naleto lekubukana naleminye imicuzelwano. Coe lobeka lilunga lekuhlela imidlalo yema Olympic nga-2012 eLondon uthi kulu kwemukela tivakashi nekuphinza baqinisekise ukuthi kuphephile. Umcimbi wekuvula lemidlalo utawubanjwa mhla tinga-26. Imidlalo yokugijima kanye nalayintelo ekhathi enkundleni ngele mikhulu kakhulu kwimidlalo ema-Olympics kanti isinqumo samengameli wabasubathi Sebastian Coe sekuniketa abadlali abathole imvondo yegolide imali sibe ngundzaba mlonyeni. Kepha Coe utshiya ngenhlaneka yaleti nkulumo letithi lesento asihambisela nenqubomgomo yale midlalo. Coe uphindze waseka le nhlangano yabasubathi ngekungavumeli abadlali abasuka kule Russia nele Belarus ukuthi babambe ichaza kule midlalo yama-Olympics kulandzela ukuhlaselwa kwe-Ukraine nga-2022. All games are potentially problematic from a security point of view. I'm games in modern time that hasn't had to confront that. Los Angeles was my second games that had its own challenges. Obviously, London, I was, at the heart of those games, so I know some of the complexity. Kunasibusiso Mahlalela kuligolagwala FM njengobe aphethe lethamba embili kulethphuma embiteni. Sibu, ngathi ipinari ifuna kuba inkinga mnakethu njengobe sibona kuyanza kubulawa kwebantu. Ingabe uphethe tiphi wena? Alishone lama sekuzivuselena kumbukele ekhaya ndemali njengoba ke sovele ke ushilo la cishe ke Solomon ke indzaba yasepinari sheke linyindi lebantu babambeke wangendasi kulesifundza seMpumalanga kanti ke simemeke inhlangano yebafundisi benzawo khona ke ipinari namhla ke ehlelweni njengoba ke sibahlele ke inkonzo ekukhulekela ke leyenzawo yakadantshi kunale ke lisonvo lesiya kuyo njengenceke icela ke umdali kusike angenelele avusele ke sona ke similo kubantu ngetolo kwaloko simemeke sitalelo umusha welekomiti libuye indzaba tekusetshenziswa ngendlela efanele kwemali embuso eParliament umnumzane Musima Yemane kuva kabani ngemsebenzi wakhe nokusike mhlawumbe utawena neqinisekisa kusike imali embuso isetshenziswa ngendlela lefanele. Letina letinyalo insimbi esithupha simathe bensimbi esikhombisa kumsakato likwala kwa FM asibonge lamasekunde lakho eJozi sibambe ngato Sibongeke kusibu phansi embombela mbukeli tiyaguca dalumuhla asiphinze sihlangane ngalokutako sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo busuku lobuhle. Sisimo selitulu babukela emakhaya sanibonani nasibona namhla kusihlwa siyabona ukuthi ngena ngathi namathuba emvula labonakala lapha eLigwini eNtshonalanga ahambisana nemsengalo banza kolongenako kusho kona kuyabanza kanti amathuba emvula acisa ifike khona ku-80% umoya ogijima ufike khona ku-40 kanti ke unyukela khona la engabeni yelivelo emakhaya kanti ke nasibukela ngile kusasa siyabona usuku kubelesele njalo lapha eLigwini kuyabanza babukela emakhaya kanti ke kufika nala eningizimu yelive lapha eMpumalanga kababona emakhaya umoya ogijima ufike khona ku-30 km ngeli hour kanti sixwayiso lesibuya khona eSouth African Weather Service bonakala umoya lo matima babukela emakhaya ikakhulu la eningizimu yelive kanti ke bonakala ngathi unemandla kakhulu loyo moya babukela emakhaya uhambisana emakagasi la kwadele lapha eningizimu yelive babukela emakhaya kanti ke babukela emakhaya leso sixwayiso siyaqhubeka siyangenela khona la eningizimu yelive kanti ke
kwemafu kuyabonakala ubuyela emakhaya ukuthi ke cha kuyabonakala ukuthi ke ngathi kuyabanza kule nto enzayo kanti ke icishe even lokho ngathi kuhlobile babona emakhaya singena khona la esifundeni salapha eGauteng iJohannesburg icala ukuthi unyuko ku25 Carletonville -1 ekseni kuyabanza nyuko khona ku26 Vereeniging 0 kuhleti khona lapha ku25 kanti iPitoli ihleti khona ku26 nyuko khona esifundeni salapha eLimpopo Musina uhleti lapha ku32 Liphala lehleti ku30 Thabazimbi -1 ekseni kanti ke ePhalabura hleti khona ku34 lapha eMpumalanga hleti khona lapha ku36 Mbombe hleti ku31 Carolina ahleti lapha ku35 abukela emakhaya sihlela endanza enzaweni yalapha eFryhead hleti khona ku28 Ladysmith hleti ku26 kanti eThekwini lihleti khona ku27 eMpumalanga Kapa enzaweni yalapha eMthatha hleti ku25 Ulomo hleti ku15 kanti enquba aqala ku8 linyuko khona lapha ku kanti ke ngiyimzaba esikhathi ngase ke nangishiya lapho kanti Cape Town hleti khona lapha ku14 emva komadeni ngathi ke na ngisaleni kahle.